Yesu nongeye guha ikaze kuri YouTube channel aho uherereye hose tuguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu nguyu rero ni Rukiki Momo ntawe utamuzi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu gusobanura filime rwose zigezweho kandi akazisobanura mu buryo bwishimirwa n'abatari bakeya. Ijwi ryiwe ni kimwe mu bikurura abantu benshi. Uyu Roki rero mwakunze muri benshi uyu mwanya ubwo yajya gukora ikiganiro kwa Chita Magic rwose avuze yuko yigeze gukundana na Emeline. Wakibaza abivuze bigenze gute uyu Roki, ariko nubwo abivuze yicuje cyane avuga yuko umwanya we yatakaje kuri mukobwa Emeline byitwa ngo barakundana. Avuze yuko ari umwanya wamupfiriye ubusa rwose, iyo akibimenya atari kubura icyo ikindi awubyazamo. Reka aba ari byo turebera hamwe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kwicano ukangusaba ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa Emeline rero ni umukobwa uherutse kuri Korozano nga mu gihugu cy'u Rwanda agaragaza amavideo y'urukozasoni rwose aryamanye n'abakobwa bagenzi biwe, yewe arimo anirongoza icupa. Ngira ngo ni video mwagiye mubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni video zacicikanye cyane haba YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'ahandi hose. Uyu mukobwa rero yavugisha abatari bake amagambo kuri video yasohoye rwose ari kwirongoza icupa rya Heineken. Bivuga yuko cyangwa se ibyamamare bimwe na bimwe byaramunenze cyane, harimo n'uwitwa Jackie amubwira yuko yasebeje abagabo muri rusange kwirongoza icupa rya Heineken, amubwira ati ese buriya birawa bitewe n'iki, wari wabuze umugabo mwaryamana? Uyu mukobwa Emeline rwose yarasebye cyane, usibye yuko nyuma yaje no gufungwa n'ubugenzacyaha RIB. Uyu mwanya akaba ari mu maboko y'ubuyobozi. Uyu mukobwa Emeline rwose yarasebye ku rwego rwo hejuru. Roki rero yabigarutseho ubwo yari ari mu kiganiro kwa Chita Magic avuga yuko we n'uyu mukobwa Emeline bigeze kumenyana kandi atari gakeya rwose. Bamenyanye inkuru yabo ikaba kimomo ikavugwa n'abatari bakeya, ariko Roki yavuze yuko ubwo yahuraga n'uyu mukobwa hagati yabo bombi nta rukundo rwari ruhari, ariko bwari ubushuti bwa cyane. Usibye yuko Roki yavuze ngo ku ruhande rumwe abantu benshi batandukanye bo babifashe nk'aho bakundana, ariko uko babifashe ntabwo ariko byari biri. Yavuze yuko rero umubano we na Emeline bigeze kumenyana ariko bitari urukundo, bwari ubushuti gusa. Bamwe rero nibwo bateye comment nyinshi bavuga ngo ubushuti buvamo urukundo, wasanga nawe hari kugera igihe mugakundana kubera yuko bitangira ari imikino bikaza kurangira bibaye seriye. Gusa iyo Roki agikundana n'uyu mukobwa yari kuba ari mu byago byinshi bikomeye.